tahe. Sabi doon isuan, are. Tong makariting. Mana yung ni karitingon. Tujuh mama jauh membantu oma terhilanglah satu hari. Mak, kamu lah beang sekolah kerjaku. Oh, ido boru. Du ti majo terongon ne. Maberet ko rabaon. Du tidak? Kalau mak Bah, ngapa tari HP? Boru. Mula mau kerja tu jabu. Malok koda. Allah inong. Tahe. Berjudo HP borukon. Mula sekolah. Bisa ngahon doro tujuma. Alay Tuhan. Sedapok mak. Inarsita ni rohanai. Asa sukses si mana Tuhan. Tunggu doina dia luaru hoko Tuhani dibuatku arsat nirohami. Amasa, idete boru. Ungai no. Bom matuson. Somme taman. Allah inong. Oh ninong. Oh ido. Martami ang mahiday nung alay Tuhan, ramuti masipangan mo namin asa gabi ko di hari. Amen.
ho buru. Kalas tolo nong. Nanti nama HP ho te. Tolo nong. Burju mau masuk sekolah dah baru. Asa boy angkat tomu derajat ni inong mon. Asa unang lalap kita song dah baru. Tolo nong. Kami ako mainong. Asa boy ho hubayan sonang. Asa boy won ho mardalani. Matutu baru. Mak silam tiaran ngajo aku jo 7 makku bah. Oh mak lancar. Mak lancar. Bah. Ya dah. Boy doi dah 7 mak mau buat jagung kan? Oh, boy iyan peda terlala dah bah. Untung meda dah dong hian mah dong aku mau buat jagung namian. Oleh dah olo. Oh ro meda ope mau buat dan dah. Oke dah. Lah mau dah. Oleh dah. Bah. Mulia mari Tuhan. Adong do rezeki dapat tu sedarion. Borat masuk bah. Omakku gaji-gajian do 7 mani halak. Lama jo tahe membuat karata. Godang dah HP bah. Jual matu pajak nang bah. Terhilala. 1.000 saikat jual. Ada di dia. Yang pasubos ngoni, lado ko nang epeng na. Aw dah ngaru. Mago blok. Pergugoy mahami Tuhan. Minum akan lulus sama sekolah. Rencanaku sobat aning lama nama mangarato. Ikon lah udah mangarato yun. Ido dalan satu-satu na asa mengubah nasib tak. Asa unang dia nggak remeh kita. Amin maboro. Saya molo mangarat ho burju mo da boro. Kalau mae. Molo ngasuk sesano na winong di pangaratuan. Hubungan non ho mardalani tu Jerusalem. Kita ganti jabutan. Asa bagak baru
bananan home keliling dunia mau pokoknya asa sonang roham. Asa unang lalap kita dia nggak remeh. Amin ma boru. Sesaat mana ni rohamida. Amin inong. Kami aku mau deh inong. Kami aku do terus so boru. Mak, lalap gadok sa kami aku. Malihat yung mainong. Nang tangos ko boru. Dari luar beko. Pokoknya ikon sukses daw inong. Kan sukses do memang. Alay inong. Konso ko udah berangkat tau inong. Kami aku mau deh inong. Kesehatan udah boru di perjalanan. Alay inong. Pasti na masih oldo tuh boru. Oh inang pangitu Kami aku mau deh inong. Sukses udah boru. basa nauli lagu unang ma Dari luar beko. Pokoknya ikon sukses daw inong. Kan sukses do memang. Alay inong. Konso ko udah berangkat tau inong. Kami aku mau deh inong. Kesehatan udah boru di perjalanan. Alay inong. Pasti na masih oldo tuh boru. oh inang pangitu Kami aku mau deh inong. Sukses udah boru. basa nauli lagu unang ma Alay boru. Ning borhak nama ho. Martami yang mau join tada. Alay inong. Nama kami. Alay Tuhan. Satu kinai. Lau borhat nama boruk itu pengaratuan. Ramo tiba na di perjalanan Tuhan. Asa hasea haduan. Amin. Hak mau daw inong. Tapi aku mau. Bursu-bursu udah boru. Alay inong. Ingot inong muna yung sonda. Alay inong. Kalau nggak sukses so, ulang lupaun inong mode boru. Alay inong. unang ma malungu ko marlas ni Tama daw inong. rohama Bursu-bursu di pengaratuan de boru. Siya magsunday inong. Kasi siapa de boru. Bursu-bursu udah boru. Alay inong. Siya tersunday inong. Kasi siapa de boru. Bursu-bursu udah boru. Sehat mau di paratuanan. Yang terpengaruh hodok dada anak najugul di sanda boru. Ingat inongmu di zona susah dong. Mama dama. Bursu udah boru. saya kan aja karmanaro saya kan adingkan matuho inong saya kan aja karmanaro saya kan adingkan matuho inong gajah
Coba tongan karena meles-melos. Lagi orang saya tahu udah beda. Tapi garion lala mangulang juga ni jolma. Pas orang saya gereja datang kalau songoni unang yan ida gereja unang yan jalo kalau gereja ida tison. Wah meda unang gereja langon nani. Ali kan ida mulu aning gereja ikon semangat do udang lemas-lemas. Atau mulu songoni mula meda satu hari pe ida gereja. Udang be gereja ida tison lemas-lemas do. Baru lagi lah. Sipagken besok ni jolma karejo pera na aha. Kita kabar ni buruk ko pe sobot sama dia. Tapi ko pe so adong ning manel ko ni bana. Suruh maldalam mula ida. Ale kaya dah hape. Ini udah beda buah namun siap-siap udah ida. Oh lo ida. Wah bayaran ibana pingsan mga rato mga nilihin untuk sa boy di bahagia ako. Ida niya ida. Ale may 3 tahun mana mga rato. Saya putok sungod dia kabar na ida. Toy menjadi asal situasi dari bandi pangarap tua. Berek sedang tiari alak nabur gitu. Mau beda sahabat pada ida. Boleh ida.
Sus